бит. Это продовольствиетуунан капсир боллака Алексей Михайлович Жалнан 5 марта токулун тутар бәхис күнүгөр орюнүдүнөн оперативный штаб терилен турар бу рынокка продовольствиенатын көрөристер тон регулируйдур хиллахтен. Манна то бу штабка улусалтата он общественниктер килдилер, общественный палататтан, Единая Россияттан, оннотон манна сыгына статистика комитететтан, экономика управления тан, оннотон бу вопроска бу оперативный штаб улетен халата, оннотон нюба тарифный агентен Степана Василий Евгеньевич бу агентство тарифов тен терилтеттен анан бүгүнтен ал это бу иттен ал уже күнайы магынырга мониторинг умурахиттер. Онотон республика өтүттен итиннеки дебилкелен турар хинаны контролдурга ден. Бүгүнет яханада бегорию мотолог логистическая система то устук адан районнарга хулатокко кулаура көйүн хас беге бу тагастагетер усу вопросына халабыт. Олен бегорион манна күшке токуйдукутунада билимден экпутунада Олен Алексей Михайлович ордах берен турар бу оперативный штабка предпринимательдер битен хачырылтан онотон нехленене күмүскүр перебой тахабатылтан этите чутка киллериңден. Олен отто бейекките муньяктатыбыт. Бүгүн эме орюн улахан предпринимательдерин продуктовый магазин кайттырын муньян эме үчүгөй жүллеhi таста. Бүгүн этиханада нюба улахан тревожный была не хох. Бүгүн просто эти жон куттананнар дем болуда. Кахананнар куулунан эген ула тураллар. Оны тоорак жоннар этеллер нормалан берек кагенден. Оны то пока оно катиелик бит. Оны то бу оперативный штаб кекке этилери улусалтатыр депутаттарга киллер ихтаях. Оны келер неделя бу этилер битен бейбелемнен киллер ихтаях бит. Оны то чуккай булду. Хына бүгүн улаханын таквакка турар. Основном хакыр бопулуга устук. Жокускайга хакырдара битен. Колора аспыт неделя 19 хоккой булла ана килете билген мөк 5 булды. Оны та хакыртан позицияларга ситуация нормальный отто курдук. Так, оннотон бу санкциялар кирбиттеринен эбесанию болок докторунун рекутун багарабыт. Да, конечно, уруккутугу насылларга жөнел бакчөөлө кыргылаак болан хин улусырахан кемнере этеңе аспык биттеханада улахан үтүгө ох. Билигин хүйөбүтүлгү бутагаяк онути эдерылларга оннотон эбе оолаахылларга бу тыгакайсутнан коттускандан бага таалык бутун биле булыргылы бэбит качнырга төбелемнен иханада. Онун бу айын Буковалста бу вопроска халық качыды тигереме төбега туруну хутунада билигин бу мандыгырахан кемнерге кейбе тигеререн ихтах. Так, онотон импортозамещение вопроса тонюба улахан анна уля просто ты хайсу ты эребаренап это производство тюн улахан промышленность тюн аннатон беге улахан токуйдавапыт. Республика Халантата маннеме оперативный штаб терилен билелер ме кеке мерелерлер олорлор курдук республика 500 миллион бу продукталы предпринимательлерге көмөк барары турар. Онотон налогы гене түнөдө субсидиялар киренерлер. Онотон нехрене битен ретибит улахан аймамакка спокойно бәрни жаһанарга онотон бар детенге болуден тулу салтата уверенный олар. Нюрба курдук ен нүптагастагы өрүн бәбүчө мутун көмүшкөк биттен кадеререне битти.